Hey hi All India Radio Aizolani Chanchin thar achiar tu lerem sangralte Sarkarin amma aya in thadu zokin in kharkhep dan tur in kai shwaina ati chuak in kai shwaina thara hian a hun bithle in dor hon phalan dona zan lampon chuak khapin nathok tu te chu phalna la ngai lova an na tho phalani ang India sipai jathum ten ram chunga COVID-19 daulet be pui thak na amatong atangte choi moina hun an mang Jammu and Kashmir mi firfiata nena in beina sipai officer pani terin security force mi panga anthi Sarkar chon amma aya in thadu zokin in kharkhep dan tur kai shwaina ati chuak Chief Secretary Paul Nunmoi Chuango State Disaster Management Authority State Executive Committee Chairman in Thochu Asiam Danin Ramdang le Thenom State ten nen Ramri te chu khar chun zom turani a Ramria hian khauta ka ven him na na kalpuin Bairabi wareng te le kan mun kal tlangkong pui te ro chu mi pui ni tin mamole phalani bungrodang phur le theita tan honani ang mi pui zinvei wana lir thei ero chu Home Department phalani te tan lo chuan khaptlatani Mizor palaulu reng chu Luka Screening Center a uluk tak endik na kalpui chun zom zel aninga lir thei khal tu le apui tu te chu sarkar enkol in khong ran hmuna an ko sanga bonolak na an tho chung chu midang nen in topo lovin an khung na hmuna tangin an thokanga phuran la nun hun bera tanga ni som pali nuwa anin lama ho phal sak ani ang State Pon lam lir thei khal tu le pui tu bongrwa ron thiar lu thin te chu an kalphung pa nga yangin khodaya an manin e rong anin bol chopanga kho chunga midang nen in chia pia lovin an bongrwa an hlan thlak zo ve le an let le nga lang Phalan big na ya Mizoram ron ho te chu an resel na uluk tak endik ani nuwa chol khamuang lovin an Kalatur district an tlanga an district chunga khongsan na rem chang bera ni som pali chung khongsan an ninga medical board in an aremti chuan an mani chena in lama in khongsan phal sak an ni ang state board na changa bongrola lu theizinga ni tin mamo te chu phalna than pa la ngai lovin la lu thei aninga M COVID-19 mobile application na M pass mangin declaration an thelu angai thunga bongrodang la lut tur te ro chuan M COVID-19 mobile application na M pass mangin Home Department phalna an lama sa turani Mizoram chung bi ka bongro phur le thiaretan phalna than pa lak angai lawang dor sum don na mun le izon na konga malak na te chu in im nai lo tura ekai shwaina siam sa zom chungin kalpui turani a kapui chung bi ka mun dun lai dor in thenom te chu nikhat kar dana anin hon chokanga ani zonin dor pakhat in hon phal ani lo dor in thenom te nikhata arwalin in hon phal ani lova hei hian machine le random doi dor le clinic te ahuam lovanga hemi tan hian bor sa ten rom man an siamang mi pui mi merin ol sam taka thlai le chome an hu theinan meng sang sanga LLTF le VLTF ten chome zona tur an rom mananga chome thlai le theite in lama pek phalani mi pui pun khom na le in ti hlimna ba ka dor tam tak om khom na le in tol le na mun te khar chun zom turani a to lai le ko thlera thil zor khap tlatani a dam doi dor ti lo dor zong zong chu tlai dar nga khar vek turani zirna in training na mun le sa khobia na mun te chu khar chun zom zel ani nga amero chu hei hian anin rel bol na pisan na pa ngai kalpui aro huam lawang mi pui pun khom na pol thila kal khom na le in ti hlim na ang chi reng reng wai hot phal ani lawa in nei in khom le mi thi voina mi somni ai tam pun khom khapani tul big thila phalna pek te ta no chuan state ramrika na zin le veiwa khaplatani a tul big thil chiat to dam lo la le Aizona thil poimo bik ani lo chuan zinvei wa lo turani Mizoram chunga zinvei wak te hi COVID-19 shivei angalan chuan nei emo COVID-19 vei nena inhnim nai na nei ani lo chuan khongsan an ngai lovanga ram chunga bungrapul motor tlan phalani khokar konga mishing zinmi phur lir theide tlan phal sak ani ang heng lir thei te hi registration number kop kim le kim lo angin anin tlan chokang number kop kim lo lir thei te chu tho tan ni ni lai ni le zer top ni an tlananga number kop kim lir thei te chu tho le ni nga ni le inrin ni an tlan thungang pathian ni chuan tlan phal ani lawanga mishing phur thei zat za ve chau an phur thei bokang kopui chunga tlan bus taxi le auto rickshaw te chu number kop kim le kop kim lo a in thenin nitin anin tlan chokanga lir thei mishing phur thei zat chan ve chau an phur theiang
taxi ka hni nei che ro tlan phal ani lo toll bik tila private motor tlan te po number kop kim le kim lo angin an tlan anga in tlan chok hian sarkar na thok te lir thei duty nana man te huam lawang hemi hun chung hian mi panga ai tampun khom khap tlat ani a tlaidar sari le jingdar li inkara pon chua khap tlat curfew ani hemi tanhan district board sub ten CRPC section za somli pali tlo chanin in khwa khina thupek an chuanga he hian COVID-19 chungchanga duty tele deputy commissioner in phalna apek te huam lawang lo thei lo thilani lo chuan kum somruk panga chin chung lamte taksa selna lama harsana nei sa te nau pai tele no pang kum som noi lam te chu man in chunga in khar khip turani pon chuak tur le dam doina kal ture reng chuan main tuam ngei turani a wan tlang mun le dora kal te chu fit ruk tala in hlata om turani a ramle dep khwa cheng ten rampon lammi mi khwal an nei thiang lawang mi puini tin mamo na thok tu health services police home guard civil defense fire and emergency services disaster management civil aviation prisons excise and narcotics municipal services forest field works PHE le PNE department na technical staff te chu an vain an kalanga sarkar pisadang secretariat directorate district sarkar pisale pon chua ka na thok chi pisadang te hon an ninga group A le B officer da dan pangain office kalvek turani group C le D staff te ro chu mun thama thena mun khat zelin anin kal chokanga secretary department ho tu emo pis ho tu emo ten in kal cho dan tur an ro manang pis ho tu ten khau takin in hnai taka om khom chungchanga in kai shroina an kal pui turani a pis chunga phalna lama salavin pon lammi kal phal anilawa tolbik thila chon phone in emo an mu du te phalna an la phot turani maso nana mala na le mimal ezona chu phalna thanpa la ngai lovin kalpui theni a ame ro chu ram chunga omsa na thok tu te chau roya tho turani na thok tu ten in nai lo tur tho sarkar ka ishwaina zom chungin na an thok turani he thu pek zom lo chu disaster management act 2005 section somnga pakhata changa section somruk the Mizoram containment and prevention of COVID-19 ordinance 2020 le IPC section za somriat priat mangin shem thei anni Mizo pipu ten tama shwai tian soi thangdar chakhat thangnang chukar masa khan mami district a pholdung sei khorama an kai tharle pholdung sei VCP pillar remoin hena changa thu dondanin thangnang te pholdung sei pholbia la changa KM khatwela hla vai sam tlango anron kaya tumdanga thangnang kaidona anrik mummum thin ang thovin tun tum aron kaidon po hian an thlok thom chu khochunga tangpena sia thei thu soyani thangnang te khongin mi pakatin ni khata tin khatte khong manin andenga chumi nuwa chuangin khangle an teng khangle nuwa ateli no kha cheng somngain an shalle thina ni khata mi pakatin cheng zanga tanga cheng sang khat hu te an khong theiani chanchin thar hi all India radio aizol atanga puanani Voin khan ram chung mun sang sanga COVID-19 dolet na thok tu te choi moina hun India ram se pai chathum ten an manga Delia chuan tukin khan se pai chathum Indian Army Navy le Air Force IO ten hoi sen taka stripui dolet na thok tu police te choi moinan National Police Memorial a pangparan da Indian Air Force helicopter in Bawrua ka tangin National Police Memorial zona pangparan the bokani AR correspondent Saidanin Indian Air Force helicopter te hian Delhi ka pui chunga damdoi Indian Ten khat Sir Gangaram Hospital Din Dayal Upadhyay Hospital le Lok Nayak Jap Prakash Narayan Hospital te po pangparin an thea Indo thona Sukhoi 30 MKI MiG-29 le Jaguar te Rajpat chung zona Dargazan ve chung vel thok kwalin pangparan thlaka Shipui dolet na amantonga tang te choi moinan le an tha ti chaknan narela a COVID-19 quarantine center a Indian Army ban in Rimoy and Tumbok Kashmir Marlam Hanwara khom hirfiatane na inbe na thlenga sipai colonel le major telin security force mi panga an thia mi firfiak pahni an thibok voina sarkar hodu de soidanin inbe na thizi nga hian colonel Ashutosh Sharma le major Anuj Tebaka Jammu and Kashmir police sub inspector Shakil Qazi te antelani mi firfiak te hian Hanwara khuwa chanch mula venga in pakhata civil pi te an shenga chan chuan na thoktura ni mena chuak colonel Sharma kai shwai security force team chum firfiak te nen hian zatakin anin ka pani chanchin thar ti top na tlang pui sarkarin amma aya in thladul zokin in khar khip dan tur in kai shwaina ati chuak in kai shwaina thara hian ahun bi thla in dor hon phalani dona zan lampon chua khapin thok tu te chu phanala ngai lova an na tho phalani ang
India sipai chathum ten ram chunga COVID-19 dolet be pui thlak na ama tonga tangte choi moina hun an mang Jammu and Kashmir hirfiate ne na in beina sipai officer pani telin security force mi panga an thi chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani